Bisa kita kita yung kita. Abi na ko dahil bago. Okay, 3, 2, 1. Okay na, matapad lang ko. Automatic na. Dari ko, dagtungan ka ba? Ano na lang, naka-video na muna. Okay, ready, 1, 2, go. Sige, thank you. Thank you, kayo ka. No? Sige, sir. Kailan ka na mo interview ng langay? Dito na lang, no? Sir, ano kaya pinido mo, sir? Tribunalo. Tribunal. Henry Labandero. Oo, taga nila. Ito, ma'am. Taga Gigas. Ako ma'am, ni Ari lang ko dire to akap ni assist taga Cebu ko. Taga Labangon, no? Ni Ari ko dire nag-assist niya. So ako usa ko ka vlogger na ako ang kanang YouTube channel. So katong Atri Dato Dili Vlog. Tapos natay YouTube channel sa kaning It's Global World GOI 101. So nya mo na kada vlogger mo kuha jud permit ug asa ka mag-vlog. So thank you kayo kap, no? Siguro gamitin yung address kaning diri kan kuan. Kan Padilari. So mo adto mi dito sa Barangay Hall. Asa dapit kani? One? Diretso sila, one.